ki khubor ka batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusaw ki vice chancellor jing private university ki badan hak jala Meghalaya latroban Thaw ke Confederation ne ban taman kintiu shu ek pule puthi hak ne ga jalla kari ga jing tarwa klami hak jing lang jing vice chancellor ne ki school ba pher ki bla kindu lang hakot yat marriage shalong hak sautrik unai lur ajar phausa bene thre tai hak be de ga jing tarwa ban Thaw ya ka Confederation of Meghalaya private universities lani ka kan hon jing school ba bla penya dikiriu shiman Hakani ka jing lang le shimbinta de ka vice chancellor jing ek fai Meghalaya ka Dr. Elisha Gatpho Vice Chancellor jang North East Adventist University Jowai Dr. Paul Bhagin ka Vice Chancellor jang William Carey University Shillong ka Dr. Soma Bhauming Vice Chancellor jang Martin Luther Christian University Shillong Professor T.K. Kharbamon Vice Chancellor jang CMJ University Meghalaya Dr. Manjit Kaur Kushal Vice Chancellor jang Mahatma Gandhi University Meghalaya Dr. Sagar O Manji Vice Chancellor jang MIT University of Meghalaya Dr. Malhar Pangrikar